Ix-xita u l-bart ma waqfux lil bosta milli jinġemgħu fil-post fejn l-4 fis-sigħat bikrin ta' filgħodu tilfet ħajjitha wara li ttajret minn karozza fi triq Testa Ferrata, il-mara Torka Pelinkaja biex flimkien mal-qraba tagħha iffakru il-memorja tagħha. Dwar il-każ qed jiġi akkużat b'omiċidju volontarju Jeremy Camilleri, Malti Franċiż ta' 33 sena minn Ħallija. Viżibilment emozzjonati l-qraba ta' Pelinkaja saħqu li l-każ ma kienx sempliċiment inċident, iżda qtil. Il-qraba ta' Pelin irringrazzjaw lil bosta kemm Maltin kif ukoll barranin li attendew u ma qalu li Kaja kienet tfajla simpatika u mimlija ħajja. Irrakkuntaw li fil-waqt li huma ppruvaw jgħidula biex tiġi lura t-Turkija kienet istess li rridet biex tibqa' Malta u kienet tfaħħar lil Maltin. Waqt il-viġili l-qraba ta' Pelinkaja ġabu magħhom kejk biex jiċċelebraw eluq snina minħabba li dakinhar li tilfet ħajjitha kien propju jum eluq snina. What happened to Pelin? It's just not an accident. It's an obvious murder. And we believe that all you guys are seeing this and feeling this pain with the family. And family is just asking to Maltese people to be with them and fight for the Pelin's justice, please. Kienu bosta preżenti li bidmuħ fajnejhom selmu l-memorja ta' Pelinkaja u anki poġġew il-fjuri b'tifkira tagħha. Kif temmew il-messaġġ tagħhom il-qraba tagħha il-folla preżenti b'dittajjat isem Pelin fil-waqt li ċċabċab.